Timo. Nice, no? Coffee shop, coffee shop. Nindot, no? Now open, international brand. Oh. So guys, namin diri karon sa Carrefour mangita mi og sapatos nga pwede namong ma-review. So what's up? What's outside? Yes, we have also Adidas brand for less again. Nice kayo. How much that one? 259. 259. Nindot, oh. Nice, good. Nasa sila yung black. Black set. Kusa na siya nga pa? Superstar metal? Oo. 175 lang. Basta dirita na ng mga Adidas na dirita na. For women. Kani also superstar. Unisex. Pang babae. Pwede sa siya pang bata. Color pink. 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 How much? 290. 290. Pero nindot na kayo siya, guys. Guys. Ito puti. This one, pwede din siya. Oh, dili man siya. Nice color, Nice. guys. White siya, pero mag-reflect siya og mint. 195 lang ni guys. Nindot kayong quality. Quality. And this one. Tanawa iya. Color. Wala na. Women doorstep. Popular. Uy, Adidas, oh. Nara ka? Sure? New Balance.